Okay. Obi a wo ye bia no wo wado ye wo wotema no hu sini nua kwa ho chema oboa ne bia se nipa ko no che wo wiase ni peru ntem ba ye ni ekite weekend ini timo odin ye ni oye rofa ye mfa manya kopon ye be bodu ye ku we are still alive. The back Xposed so na ye bo ana de ye di eshi na enim se Ghana ha no se sia na e wo Ghana mam ha se ayarewo na ye die ye nipa ye star ba ko be ye Christian Atsu ye ba no ye football aspect of Ghana na wa bo an bebre odampem ayarewo se ma to ne busuafo ne Ghana mu ni nyina na ene de nsusu no se ye da sorry Christian Atsu ye no musio Christian Atsu ye di Christian Atsu adentia na Atsu because you for bi omu omu ye mbom din si na mom enam atoye Christian Atsu eye te se yebu bi mpo wonu ma ke enye ogwe ananya asebwe ne to na ke nim se Christian Atsu eboa aboa mu mpo celebrities be brave aboa Nigeria fu be brave mpo onu Ghana ni waboa ho that means ebetimi aka se ye nua be ma na oye atoye yi pa na ene de nsu no ye big Akwes ya ye kuma wood star big Akwes de sembi abetudwa na o ka se Christian Atsu eye ni suban ni ye din a ye kan nyina fa no no kire se enya ade aboy obenyi ache je se fita mo start ball ye hwe Christian Atsu no o hwe na hu se boy wi oni nkwa oni nche adentia efri se ni papa wiase mu ni papa enyi nche but onu big Akwes ni so ni timo edin no 90 plus echi anso be mu ano no onyi ye anase bia wodu abrabo mu no onani atofo ma hu se oni bia ni timo edin oni tima se oni adoje se on do ni pa se ni pa ntimo edo ye bidini ono no ye ni boni a obekun sa ni kofo no omo che wasase so enu the story on it was say mami bi oni mu na ono no mango si ni fi se mango no odua so bumpo na se wote a ochiwa obebo mango na ye bumpo na etofom na ofedi a obebo se bre na utwem na etofom na ofa na ochiw obebo bitimo adin oni me kase ya na so ni ye kase besi enne mami ne busu etiase 100 plus enti Christian Atsu bibia na wonu bia din adanse se Atsu wan beche wasase so na obewu ntem adofo ekoti big Akwes ni se member to me minko me sadi ya oye mi mempe uma ikunja mempe David masim bia meka bia no omo ntse mase na omo hu mi nipa ban keke na omo time no omo ntse mase okay it is science bi sie ba unti se meka bi da okay Atsu didi kan emfa nebusuafo na emo yako okay but the woman say Atsu bibia wo Ghana ha no kire say bo no obewu ntem bibia edi adanse say obewu ntem na obewu ntem ai at the age of 31 wo obewu ntem obi a wo Ghana ha bia nim say nipa no obewu ntem adentia me obi o Ghana ha bia nim say me nyina che me twam almost be 90 na me da so tio obi anim say obi ga Akwes die bo twam 90 na o da so tiase obi tumi akiri mu asantefo say eni papa enche asantefo say eni papa enche yes and ampanyifo bu ba bi say eni papa enche okay and it's true okay obi a wo ye bia no wo wado ye wo wotema no hu sini nua kwa ho chema oboa ne bia se nipa ko no che wo wiase eni peru ntem ba ye ni ekite weekend ini timo odin ye ni oye rofa ye mfa manya kopon ye be bodu ye ku we are still alive ye be nyina che wasase so wow yes me prison for so me 2 billion in them enu ne say some cost 7 billion me bon price some 12 billion me for me can ko yi wo prisoners no ai
So omu di 1,000 billions krampo a. Won for second you omu. Bible say no twisika no. Wo sika no. Nti de ye ma no copy o no. E dey obesaba. But you obi won ma o tema ohuni say the we mu si esi asese omu da ho no. Awe ho eya. E dey no bia ko wi akokọ. Ne ma ne 6 months. E bia no obi akofa nkunya. Kisa Atsu de okoyi obi. Pakon ko fa. Ba so akofa eyi akonya ba ko pe. Akonya plastic chair ba ko. Ona ko wi ayo. Obi ososo nsusu no ekowi abode. Na odi bode no wi abode wi no odi bode no koto edan bi mu. Ana bode no ko bre ye ko ye kokko. Yesu wontua eye 20 Ghana wanya okum for eye 1 year. De ntia na basa na se emprempi no bo ote se obi awia de kese e bia na nimfie na kofom obi nso awia de ketewa bi na nimfie no kosoro no ha ade ba ko ne se bode ya ade a wo kasa wo dua bia kwan bia so dua bia nsa be kan bi ade kitikiti bi wo ha ahun eyi se wo ye adwuma wo benya bi ade enti e na wo kwa kofa sa ade kitikiti no so ho enti basa eye hisem eye yaw Mr. Mitiwe na se judge ni akwanu hweni me Mitiwe se misika kese ye ira anyam ya o sika kese ya anyam ya but obi na adwene biti mi fa me wan sidi a chamai wan ria se kan twen bebem yes anse nipa bia o de na adwene e biti nipa agini bibi no wo hunu na ese se wo de se wa gimi kurase wo bia sa na te okofa bode obi banche betim no okofa ye te obetim de wakom be 2 years because bode betim e say ana wontimi mfa ho odi mpa bi so ho enti no sa ensem we no ekodeda eye police station a ekodeda eye court ekodeda eye fence cells ekodeda eye prison sa ne kwasem ne se enye se ede yiyine nim se eya na sa se o me kai omu a omu nim de no ebe hu se de meka ne no kre wo de ka no kre omu a omu etimu ode no amu kromu no wo se sila omu da so bakokrom da so enam omu pema so pa no minimum bi a o ye kroma na me so na me wo be 8 years no ono me nana wo na ye so ono e beifo yesi mami ne o e beifo me no ka say se mami no wo be 140 something years mami da so tiase beifo no ai oda so tiwo bizuzu ye krom mami bia no so anopa ono aduane etwa bi makrom ofo nyina ono amo obetiti am obi a oti bo toto sansem mu medidio mu mra medidio then of the day mu mra medidio mami na enti be nya eye 50 years eno wuye by mami bi ono so ewufia ono so no amango si ne fie nanim wo wunim na be ba awon ma beti amango de ba ko chewa so be se achichi do ogba mangu mu si abo no samango no ko afiri abre necessary me tofom na wo fa eno so sa so chi wo be sa abo wo sa hwa ka ho be sa hwa ka ho ena me no ka says mame no oho a wonye 93 years mame na say 93 years eni tiro eni papa owi onche owiase the whole Ghana footballers ai nei omo aba omo ekwa abim so da so no kisi Atsu de ba ni hu ni say sa kisi Atsu etimi ekọ eye prison ni efense ekoye ekua efense akoya do e mo me enye se owu ye anka me hu se nko ni eye ye papa efense papa ye o interview eye prison for yi aha na me hu se sa o ni nkwa kwa esa interview no Ibrahim Fifi thank you Fifi so na me nim so ni nkwa bu no koye say adoya boy na ye no enya do eketwa de nche se sa ni papa no wu ntam sa na ya hihye no ebinu wo ho mumpe papa na mo ye no ba oni ma se won ka atwuma ju asasem so enne ahomachim be 2 na Xposed no mu yi adin life nti na Atsu omu be yi Atsu no mu no na nipa 3 nti nipa 2 wi Atsu na nipa ba ko wi na ba ko ono no the body ni nyina akohia amana no mu na ne tinko de te ho ono no de woni tan nipa ko no wan ba bia yi Atsu fo tu se ho no iron rod bi kata ho but ye twa iron rod no ono wu ase ba nipa da ono mu anwane mia ntare ho mu no o tan nipa ko no wan
enti masa eni papa enche wasasi so ni papa enche papa enche wo de wan kasafo ni tutu Yesu Kristo hwe years onyan 33 years papa bi ba wiase obedi money sa oku no na 960 something adiaze yeah oh papa enche Judas who fi onyan onyin si Yesu Judas onyin si Yesu bis obia Judas nyin ti Yesu onyin si Yesu no that's what he has no ma yeku Yesu no ai onyin si no dem ko ti ase akoye okofa sika yekotwa obia so onyin si Yesu onu o twese ka onyin si Yesu me see ni papa awurade ya papa nche the wicked people omo and eti wiase enti me nye papa da always I will be the wicked person in Ghana here. Yes, I am the wicked person. I don't care if you say anything about me. I don't care. I'm the wicked person in Ghana here. So I will be in Ghana here forever and ever. So if you are a good person, you can do a good person. No go woo. And yeah, you know, so that way. So solemnness is obey adoye and boko ko hu kuafo and boko ko hu prisons and obeko ko first adoye de ma yifu bia obototo kasa de achiche owie wano amo achen wo kum nantwie ayem kwa de acha onkoye believe me, trust me onya start so oye say na me so minim say ya you go too soon it's be so start ya chere nam afenia ni kan openia ni t-shirt minim say sa ade we de see ni so no e de oso de beko eli adiazie but the only sika one fam one de be say akwawi obeche wow yes it was so dey wo sha say wo ya do ya so dey yire mami ho one nkura no amu nkura asore asore bi ga kwesi kan asa o kana adwene obi so we mikuru mo no so ye papa sa onya 120 years o okay na nti abrabo no balance adane obetima ye papa saa no anhwe wo hoso yi a eno betimi do akọ ye wo nkwanhia ewuo awiase nema no enema bebre ene wom ye wo nkwanhia ese ba bia bo ndidi no eho no ogene bo ensem bebre ba also de ba me ankasa ye wo mo isa sabre ho apapa fo no ta wo ntem e je abonye fo o mo de tutu ja ho sa o mo de tutu ja ye so ho on se ja na kan sa kwa kan kan sa kwa kan sa kwa e ya de esi na go si ba tutu dia na da bio ye ka sama ye ka majority ka o dia me ka majority ezo chim se ye tutu ja ho esi ja e nam no e ja e nam no sisi ana hi e no mo de be to ante ja e nam no na no kra so eni pass chem no question be sa no e wo so yi sa question ana na me yi ano ana wo be yi ano no de ko mai sani yi ade e ya kwasi sani yi ade ano won sa ha me sa ha me sin o enti yi enti wo so de yi why bi du yakopon enye me sa de ma akwasi enti for ba first business ya de head ya cost what ba first business ya enam so me sa ba first business ya o shi want tv na de e cost of me sa monipa o sa monipa o sa ho ha de temte me oboy o ya pesa ho a temte dem na ke ba funu ke be me weapon me tuo no me nua de me weapon okay so be weapon e dey weapon na wo na wo weapon sen o weapon and e ba hai o de ba hai de ni yete ya no ma pa na hu ni se wa ben ase wo mu na wa ben me say ensuosia enfanipa ensuosia enfanipa ensuo enwunu e na ado nsa wo na besim ato mansa na fa ba ensuosia do na aka ya no hu se hia betwe ho se ana e dey misi mi kita weapon ba ye kura bi u kura weapon yes mi kura weapon over jai mi kura weapon mi kura weapon mi kasa mi kura weapon mi weapon no nya weapon kitwa sa me de weapon ne bo wa me say ankure hunu na edede wo de ankure ahwi nim no e na ji grom but bibi wo mu a o wa de brom mi kura weapon the minimum kan mu tie mi kura weapon be pa na wo a won tumi kan this is enti me de habo wa wa ba one weapon to nyame some de chese ya de kuma ejo trim do nyame
Eti for bra Facebook ba comment fa kwati what is here. Etokwa na eti ho no ati say Meeting in the house. Meeting in the house. Abo say o sere meeting na bo me bo si ya o se soro no phone meeting yi ai me kura weapon enti na za ko say unim wuro na no bi be kontokwa na wuro unsi fo obesi fo good nti mempre ho enti me so me tse sase na okai eni papa nche eni papa enche e sanity but ban nche say ono no nka ne de say akwasi de oka no e no kre say eni papa dodo me nka say wo de ne no kre na eni papa me kura me free mu no eni papa fo te ho eni papa no fo no fo no mawu da be na wate say eni papa ya de aba boro no say wo ekromfo ye kunu da ye kum abone fo nda oh wo ti mo de no ye kum o mu enye ne sa ne what you say enye ne sa ne me so me sa na me so me ka froko yeah get it okay meet you okay you say meet you this year dem no can I say papa nche no omu eta ya doye no omu ho asem ne yeka ene omu nya doye a omu no omu sechi eden a omu tibi mu nipa no ho asem ne de yeka enya konfo ne adwufo ne ayi mu nya sa enya sa nkofo no nya sa nkofo and then okasafa okafa big Akwes ensem ya odi ebetu je we ne ya adwan na ne nya adwan na minsu minim de minim say bible kura ka say ni papa de onche wasase na say ni papa no amba tempo a ana wotwitwa mre nso a eye wona wo ye papa no kura na ahwa no mamane ahwe so ana say de betu om enye enti no big Akwes asem o kan de adofo de na nso ka fasa asem be mu ana minsu say fa bi nso no na o make sense kakra fasa asem aha Xposed na ebo na minim de shi makra mu na baba